I prvo svim ljudi, moji mi se brother, gledate novu epizodu Minecraft preživljavanja. Dakle, kao što vidite, danas se ponovo nalazimo u ovom selu i sakupio sam malo birchwooda i imamo i ovaj green shulker box koji sam ponovo išao do kuće. Napravio sam snow farmu i izmeno sam 15 stekova snowova. Tako da imamo da završimo konačno ovaj projekat ovog sela, pošto baš ga dugo radimo i mislim da je vrijeme da ga završimo. Tako da ja bih završio većinu ovih poslova koje imam da radim ovdje u timelapsu. To se vama sviđa također, to sam primetio, tako da mislim da je vrijeme za timelapse. Ok ljudi, kao što ste vidjeli, završili smo mnogo stvari u onim timelapsovima i ostalo mi još samo na primjer da iskopamo ovo sve ovdje. Zamijenimo taj tu pod, stavimo na primjer stakla negdje. I otprilike mi smo i završili ovo selo, pošto želim da ga završim pre 61. epizode, pošto sada je 60. A želim da završim pre 61. kako biste imali world download sa potpunim selom. Također je nova godina prošla, tako da mislim da je vrijeme da završimo ovo selo, pošto ovo je bilo neko novogodišnje zimsko selo koje ćemo, ja mislim sad godine ćemo ovdje na primjer praviti nešto na foru onako jelki i tako tih stvari, pošto ove godine mi iskreno i mrzelo i nisam imao vremena. Ok, zalazi sunce, dakle da bi trebalo da prespavam, da se ne spawnuju neki mobovi, pošto to stvarno ne želim. I da ste vidjeli kako sam ovdje oko jezera ovog uradio ovo sa snowom, kao što sam rekao, i mnogo mi moćno izgleda. Ne znam, eto, meni se stvarno sviđa, ne znam da se vama sviđa, napišite u komentarima. I da, ovo je ta jelka koja mi se jelka mislim, kao to već je neko drvo koje će to biti u selu. Trebamo da uradimo još i puteve da završimo i otprilike da smo završili sve. Možda znam još neko drveće, na primjer, evo, gdje ničeg nema, ovdje nema ničeg, možemo tu dodamo jedno drvo. Tako, na primjer, tu jedno drvo, da imamo jedno drvo tamo između one dve kućice, tako. Jedno tu kod ovog kao hotela većeg, ajde ga nazovemo hotel, iako nije baš hotel, pošto nema ni sobe, ništa, ali mnogo je veće nego ostale kuće, tako da ili veća kuća ili hotel, kako god želite ga zovete, sve jedno je. Da, ovdje mnogo lepše izgleda sada i ovdje gore možemo staviti još nešto, tako i da donesem da osvetlim sve ovo, pošto ne želim da bi se spawnio mobovi unutra, posebno ne creeperi. Pošto creeperi mogu da eksplodiraju i da uništi sve ovo. Ovo ću ovdje popuniti, ne želim da tu imam ništa, tako. Ovako je mnogo lepše. I gore nemam s čime da popunim. Tako da, to ćemo ostati prazno za sada. Mislim, nekad ćemo se vratiti ovdje i uređivat ćemo selo iznutra i tako te stvari. Inače sad trebam da napravim puteve. A puteve, za puteve hoću pravimo sa onim stone shovelom, tako da vidim da imam i stone shovel. Ovdje imam jedan. Meni će trebati sigurno 6 komada najmanje. Ok, morat ću kopam stone sa ovim wooden shoveloma. Oh my god, šta je ovi zombije ovdje? Da, ovdje sam već kopao stone, tako da sam opet došao tu. I uzet ću malo ovog cobblestona. Koliko imam 7 komada, ajde još jedan. Ma idemo do 10, imam za svaki slučaj. Sad dolazi najjači deo, znači samo skočimo se return, aktiviramo je ovako pored zemlje kad prolećete, mnogo je jako osjećaj. Stvarno kao paragliding izgleda. Ok, sad imamo ovdje da nastavimo da pravimo. Ok, zombije. Beži bre. Tako. Trebamo da nastavimo kao vamo da pravimo do ove ovdje kućice.
Ok, ovo ovdje sad završavamo. Ovaj deo, ok. I meni se stvarno sviđa ovaj put. Neko je napisao da mu se ne sviđa ovaj put i kao stavim neke druge puteve, ali bilo koji drugi put da ja stavim kada padne sneg, taj put će biti pod snegom, pod ovim snow layerima, zbog toga što je ono bio ceo blok, a ovo je ovo je kao onaj farmland, se tako već zove. Znate onaj blok kao gdje se farma, gdje možete stavljati carrots, potatoes i sve ono semenje i tako te stvari, sve voće, povrće sam htio da kažem. Pa to je te visine. To ćemo popuniti s ovim, pa će tu izrasti trava. I da, eto, bukvalno ne možemo ništa drugo stavimo sem ovoga. Možda sam mogao da stavim slabove, ali mnogo bi ružno izgledalo to. Ok, ostavit će se ovo ovdje širi ovaj gres. Ok. Nek se proširi odavde, tako. Idem ja da prespavam pošto ponovo pada noć. Ok, evo ga creeper, idemo sad da ga ubijemo. Koliko sam dobio njega ovog. 3 gunpowder, super. Još samo stavimo na primjer ovdje. Da stavimo, da čujem spidera negdje, da ga ubijemo. Da samo stavimo ovo ovdje. Aha, evo ga spider gore. Imaju dosta ovdje. Tačno još jedan je tu, to je to, ubili smo se. Ne, nema ih više. Jer ima? What the fuck, gdje se čuje ovoliko spidera? Ok, ja sam Mr. Brother iz budućnosti i želim da vas pitam nešto. Želim da vas uključim više u ovaj serijal, zato želim da vas pitam da malo pišite komentare šta želite da imam u ovom serijalu, to jest koliko da traju epizode, šta da radimo u njima, znači predlažite ideje razne, predlažite da li da zarobljamo neke mobove, da im damo imena, da li pravimo neke farme automatske, kakve građevine napravimo, gdje da ih pravimo, opet da kažem, koliko da traju epizode, da želite neke epizode od 30 minuta i više ili neke kraće od 10, 15, 20 možda. Znači želim da vas uključim više u ovaj serijal, tako da slobodno ostavite komentar što bi meni mnogo značilo i ostavite neki like da podržite ovaj serijal. Evo ga. Koliko ih je ovdje gore bilo, what the fuck je ovo? Ok, mi smo ovo praktično završili, ovo cijelo selo. I ovaj medvjed ću odvesti kući, pošto svi to rekli da ih odvedem kući. Ali stavit ću ih tek kad budemo radili Nether Hub, to je za samo par epizoda. Pošto sam je stvarno ne da mi se vidi. Viš ovo kad se pokupi. Kada je ovo? Oh my god, kako sludi. Znači, samo za par epizoda ćemo raditi Nether Hub i radit ćemo portale i tunele, tako da ćemo i tad dovesti kuće, pošto sam mi se stvarno ne da ih dovačim. A ja ovdje sam sve završio, tako da ono... Ok, ja sam bio ovdje AFK nekih 10 minuta i... Da, počeo je sneg. Wow. Ovo prelepo izgleda na snegu, ovo stvarno prelepo. Wow, ovo je... Gledajte kako ovdje sad pada sneg, kako prelepo stvarno izgleda ovo sad to snežno zimsko selo. I sad će sada pokriti ono delo gdje smo mi uništavali i da će pokriti ono tamo da vidimo. Wow, ovo je stvarno prelepo. Da, pokrio je ovo što sam teo da pokrije, to je taj deo što smo uništili, onaj ice koji mi je bio potreban. I... wow. Mnogo mi se sviđa kada ovako pada sneg. Tako ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali u njoj. Ukoliko se ostavite like, a mi smo to završili ovo zimsko selo i uskoro počinjemo jedan novi projekat, tačno već u sljedećoj epizodi, tako da nadam se da želite sljedeću epizodu i da podržavate ovaj serijal. Ukoliko vam se svidjela epizoda, ostavite like, a mi se idemo u nekoj naredni, a od tada veliki pozdrav.